Kani ketika Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor beman kesni. Udajit kensyais emli kat prasnam kerta bela syara bor haki runar na nongdri Southwest Khasi Hills haka arpenyo terik uyayong bat ya ubalayo ban pelat deki bor pulet kari Bangladesh haka katsan terik ujemang haduk mentau dang donsa hak ki pulet kari Bangladesh bat ompat shim layo setia ya kalat ban wan phai shalayeng ukupa jong ni usamla uba rejoicing basayomoy ringkat ukni uba Donald's emli haka laipo terik gila lej bani kendu yu menteri kampo yeng ke sorkar jelau ba HDR lingdo ban pan singirap namar ka jingslem palat ban penpo yeng no yu ni khna na ka jingbuan palat ki kendon ki bahap ban buat ban yo wan lam no yu shalayeng hadien ke jing kendu yu menteri ukni jong ni samla ha bakren sikilat pathai kubor ulong bo menteri hi ula shimkhia hak bay day bakani ke bentah. Nah kalian jong state government telah shimmi ke inisiatif ke baklain ba yang ni kon persajungi dajit kan sais imli kila tho siapa ka kila yo beli keren setai siapa Bangladesh panang tena po Bangladesh lu don we bais udai assistant consulate jong ke Bangladesh High Commission ke kila pak jing tip syabu ban kalian jong la tho siapa ka foreign ministry setai siapa Bangladesh kan ban prestet ban speed up ekakam ban return no eu na demi tena kalian jong tu assistant consulate jong ka high commission jong ka Bangladesh ula de tho la phai ke jing tho setai ka basam ta kalong stang ka transit visa namar bakin hanbar ke haban Europe da ka visa haban prepare ka visa teki ka sa stang kata de ban hakmat jong hiu la pentap USP ru baun update ya ka mata la kunu ban pendep no khamklon de ngila sngohon gum ki bahiyam ban kalian jong home minister idal de ula ong wat kuslai bai kini ka kam ngila shim ka strong initiative within 3-4 days kemud di katrangi ula ban phai sayang ke ulai belah Ulit bela lebut handyman JCB. Te bergui prasnong, kena senong bana senong di dalam belah sta. Te kapal udang dan hajing belah. Te hakoi kamit arpunyo tarik jong ubenai basau. Benai April basau. Te kiwan tagi nringot kiwan tagi bril. Bam itu bril ro hana. Kisuan ong ba kisay ya manager na po kajaka bosong nakakim jong manager te hadin la say yung manager te hadin yung manager pada pelat no libu biang haju ulit sim pada yung kun jonga na po kumbra ba hapor ba udang sum kira ro lengkuj na po kumbra sum por ba udang sum Kidon ke Jingdawa IP la se bo pensiu na betul pelaj pun juga. Kidon Jingdawa. Kat nu Jingdawa. Mingkong Kidawa Arklur. Te hadin tu Kidawa Stang Sklur. Te hadin tu Arsngi Laisngi Kidawa Sanpulak. Te hadin tu pada halas hakasngi bersayok kem no artat pada Kidawa Las Sipulak. Atau pun kong kicufu ni pi ban dawa itu bagi bentar. Kun yang ada bau air nomor kun bau ni kun ula air nomor kun yu malik pada umat ya keren natip kai kadang ngamtip ya kajing ya dei jongki mah ngamtip ya kata te ni kun pada kajing bomla sya suang begitu kita kai pada pun nak chane sangau pakai air nomor pun nak sangau pakai apa dang keren ta pada hapen ni keren no bat ngau pa bat gitu binong rabor so kita ya day nak tak ada pada buai nomor pun nak sangat tegi pun nak sangat tengah orang ayo benda keren yukun man kapor ngayo benda keren yukun ruang benda wan sil bisa sepa wan sim no yang wan be hapot tura utang adon hapot tura ngila don cha kawai kari tengba wan be hapot tura wan sil bisa yang kata kiong wan sil san pulak hadin deh kalau kami ni Islam kalau hadu laisngi sausngi kalau kipan baik san pulak Kani ketika Pati CCTV